Kajing menjer jangka KHADC dekat ilaka Administration Second Amendment Bill hakador bar dang shen kala penlong ke sunjuk kiseng samla shnong ban mi lit ai kuble ya UCEM ba penyat sing CM ba ya ke Executive Committee. Hakate kajing kendo ke sunjuk kala ai tiru ya ke riti trekam jangka seng ha UCEM. Habakran bakilat pathai kubor u chairman ke sunjuk ba wanshan bopang ulong ba kisngo kemen hadu kata-kata halor kani ke senjam ba shim deka council. Ini ada di Hasan Muhammad. Ka jingwan jungi na kalian ka sunjuk ki sang smash dong nyedan ane na kalian ka beri nyutrap no yalam Ahmad district unit ro kalong ba haden bangila UI mo ngila tipa la padra ya bil ka bede ba ki tho ya ki sang smash dong ban ki sang long kami bat ki la pas ro apo ka house mo ni wan ni man ya kendo ban ai khublai bat pau ka jing songo ka position ya ka tim isi pemerintah apa jalan jadi ba paniai sing sem ba di ba PNCM iba di deputy CM marba kani kadai ka benta ka ba nakaliang isang sumasinong hibra ko ka binyo trap nila amnur aslam nama bangisim bo bangidei kita ki sibenta jogi ki traditional bodies mangir harangkat ki department ngela sibur ki kam ki ba yade ba kentiu ya ka imlang salang kaba yade bat ka baha kamiat bade bat ka song sengai song sok apa song potau kibon isa samla ki bala yanok senyang bagi dan isa samla ru ki bala tam ki papau kada kos nem ru te kabut ki ba slem ba te kini haka body ko menta ngila persyang adu usnem aja kan wei hadin bakila persyang mangan rai ka VV ndai kamla benulong na kidau ki ba fiatip hi kibon ki persyak yang tai la pois sa ka kod ru te rai menta haka ni kanti ki yanut nanuk nong bakinut bersim ni senjam pan pas ki ka bil ku kucing tu no te nakliang chung ing pan pau ku songo hoi nyimla ban ong basi spak ka biang naikan menaru hoi kedu badi rai inang haban ko defy shu lo baki rules ila ban pan pas shu mentang don kam shota ban pas ya kan ni mawa nampak kan ki pas kan ai bos shu yang ikum sam las nong ma bangin tre kamba te ka baal kalong ba ngila ai ru ya kan ni ka Jadi trekam jung snong ki bana kalian kesang sama snong lamba hapo jingalam jung senjok true experience bi yetre bi snong ngilap sibun jing habai dei ba kibun ki menta mo kejingwan ki beri nabar nata ki kam beri song kha song man bai dei ba kejing bom trekam bahagi de snong ya kan dei ngila ai kan ni ka ritit sensar jog di de snong ka bangila de ban pas ha kasi isi na do usna ma jar pa on re kan ti mas pas ni ka bil ni so yo mesim ni ai kopi nas dan kanang ba ka isi ro kala bani kopi ada dun kino ibenta ki wa ban penbaik apa ka rules ni clause dala asen governor ni ka bil mak by the pass kila ban kapan klan shoot ya ka bor itir umdai tang sang national kisang long kami nei wat kido baru de ngi lo mak experience mangi trai jar po feel mak kisang national ni ya kan du sibor kijing ya ban habakut ka de national kata ngi sengo hi bang hapan pen klan ya ka register tan rai jungi national de ngi kom kisamla ki bala ya dan national ngi sengo ba ngi habru ban enok senyang kendet ketong kijing mat kijing ti jungi nang ba lada itu ingi lomba ka ain kan long kijir ku ka bakraw mo ndai tang yangi nrai kun samla jungi ya kapateng barangwan berkontra ter mangi menta kisang samla jungi habak ya tengku menta piakan baru drop suah po shlong la jelai ba kibuan kisang samla habak ibat ki tengku bagi boran mito yang iru dekan ni kadai kawai nak menta ka bangi so ba ka control board ni hari menta lomba ka vigilance bagi itu komiti mo ki bala introduce kalong ba yangi lai thu lomba ka ain nila ban lai lai menta la dangi mangi nginang ya kem nginang ya pekbit peyong lai ka bakut dapoy ka ain ki pelai sok ni so du musim te kane kadai tang ka jing sang ka ba khandet wa isawan ai buram te khandet ro bade bat kisang samlas nong diladon la ka register syar rai dan ro ki ba register la de mo bat ka sokal ba ka registration of setting act ne ki pat klai ngi ngi sang bakum kita ki seng samla kum kita ki seng sinong niap hi man yai rangkat bat kani constitutional body kepala itu ba sokar India mo ni haban burom ya ka bat ngi so man ai burom kini ki nong yalam pementa nomor ba menta ka HDC la nya post nam tam nadu mendo mundan ki an ki ba klan ki paka ho ngi so mla ban susna an direct normal idan kita ki walong sensitif nrai lang ba kani ki persyang ki ban pendrung lo ba ki ak pa kani ki dilenti kan
kabangi hab masutu ndai bangi suya persya mo ndai hab masutu kendet pakendet para mangi hab ania kesan lang mo nam tak jumpai lang dai badunang sa pendap adin.